Kgotso weso. Dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso eo ho yona re ntseng re tadima mantswe ao ka bona e leng thuto e ikemetseng. Ditheme ao ka bona e leng thuto e ikemetseng. Mme ha jwale re qetile ka ho sheba ho itseba ha botho bo rarahaneng. Re qetile ka ho itseba ha botho bo rarahaneng, e leng hona ho itseng ho thwe ke itsebe, e leng motlolo wa Lacan wa utlwisisa boetsi kapa botho bo rarahaneng. Know thyself, e leng a Lacanian model for understanding subjective complexity. A Lacanian model for understanding subjective complexity. Me ha jwale re boetse re sheba subject, moetsi, motho. Jwale re sheba re kopanya le ho bitswang capitalism, ho kapitale. Na ho etsahala eng dipakeng tsa bona bo kapitale? Na bo tlisa matshwenyeho afe mothong? Mme sena re tlo se sheba ka leihlo la Distinguished Professor Bert Olivier wa South Africa. Distinguished Professor Bert Olivier wa South Africa. Mme re sheba sehloho se reng qanollo ya malwetse, lefu, qanollo ya mafu, malwetse a moetsi wa bokapitale. E le re sheba ho thweng ke phafo qanollo ya moetsi wa bokapitale, e leng patho-analysis of the subject of capitalism. Patho-analysis of the subject of capitalism, qanollo ya malwetse a moetsi wa bokapitale. Jwale ha re sheba mabala a nkwe hono bitswang abstract. Motho a bitswang Freud o tjholo ka papiso, e leng analogy ya science ya majwe, e leng petrology. Itswe mang le mang a ka hlalohanya kapa ka etsa discern sebopeo, structure sa lejwana, e leng crystal, ho maqhetsu a majwe. Ka ho motho a ka hlalohanya a etsa discern sebopeo le structure sa setjhaba, society, ho tloha ka motho a le mong ya tshwerweng ke lefu, malwetse, pathologist, lefu le itseng. Motho a bitswang Philip van Houte o sisintse, o entse propose ka ho sisinya jwalo, o re morero, e leng projeke wa qanollo ya malwetse, e leng patho-analysis, wa etseha ho kenya letsoho filosofi ya science ya batho, e leng philosophical anthropology. Ha jwale e ka sebopeo, e leng structure sa setjhaba, society, ka mmoka se kgohleditswe, se entswe condensed ka hare ho maqhetsu a malwetse, mafu, e leng pathological fragments. Jwale ho utlwahala ho nyakurela a mang a maqhetsu a malwetse ao ho latela
dibuka tse teng a bonahalang a nkga lefotha la maikutlo a Freud ka sepheo sa utlwisisa sebopeo le structure sa setjhaba, society sa kajeno sa bokapitale ba neoliberal, e leng neoliberal capitalism, ho thweng ke mmaraka o bulehileng thekisong, o sa laolweng ke mmuso, o tsamaiswang tsamaisong ya mang le mang, ke yona neoliberal capitalism. Maqhetsu a malwetse, leng pathological fragments, a hlahlojwang mona mo videong ena ke obsessional neurosis, mme ho thwe ke boemo boo kelellong ya mokudi ho itshohlometsang dipono, ho ba le ditshwantsho, mehopolo kapa mantswe monahanong wa mokudi. Hape ho be le perfection ho thwe ke boemo bo teng kelellong ya motho wa boitshwaro bo fapaneng le tsela e tlwaelehileng ha keto e phahame, bo motho a nang le boikgethelo ba ho bolatela kapa a kgaohane le bona. Le ya boraro ke mapokaetsi, e leng schizophrenia. Schizophrenia ke boemo bo kelello e leng diphaiphai, e utlwa medumo e tlisang pono, tatso, ho fofonela kapa ho ama. Leqhetsu la malwetse, e leng pathological fragment, le hlahlojwang pele mona videong ena, le nkilwe maikutlong a motho a bitswang Ian Parker, ya reng moetsi wa bokapitale, e leng motho wa bokapitale, subject ya bokapitale, ke mohlala wa obsessional neurosis, e leng mane mo re itseng ke boemo bo kelellong ya mokudi ho itshohlometsang dipono, e leng ditshwantsho, mehopolo kapa mantswe. Hape videong ena ho shejwa leqhetswana la bobedi le hlahlojwang ke le nkilweng ho Freud, moo a fanang ka tshobotsi ya bonkwapo, sadism, ha a re ke mofuta wa perversion, mme re itse perversion ho thwe ke boemo bo teng kelellong ya motho ba boitshwaro bo fapaneng le tsela e tlwaelehileng ha keto e phahame, bo motho a nang le boikgethelo ba ho bolatela kapa a kgaohane le bona, eo e nkgang lefotha la maikutlo a dinahani tsa ha jwale hodimo ha bokapitale. Jwale leqhetswana le leng la boraro ke leqhetsu la malwetse, e leng pathological fragment, a hlahlojwang ke mapokaetsi, e leng schizophrenia, boemo bo kelello e leng diphaiphai, e utlwa medumo e tlisang pono, tatso, fofonela kapa ama. Malebana le se bolelwang mona, motho a ka etsa qeto ka tsela ya ho phekola mafonfonyane setjhabeng, e leng society ya bokapitale, capitalist society. Jwale re qotsa se bolelwang ke motho a bitswang Sigmund Freud. Isa hlohong phapang ya diminerale, e leng di-minerals. Isa hlohong phapang ya diminerale, minerals, le mafika thutong ya science ya diminerale, e leng e bitswang mineralogy. Di-mineral di hlaloswa ka nngwe, individuals, ha ho qeaqeo ka ho nahana ho reng di ba
teng e le majwana e leng di-crystal, mme di tlositswe moo di hlahileng teng e leng environmenteng ya tsona. Mafika a entswe ke diminerale. Re tiile ha re re ha a kgobokana ka tshohanyetso, empa ke seo a se entseng. Theoring ya ho nyotobela maikutlo kelellong, re ntse re tseba hanyenyane na ho bakwa ke eng e ka tshwanang le saense ya majwe e leng petrology, empa re a nepa ha re qolla motho ho mphi e leng Mars, ka mokgwa wa dintho tsa tleliniki moo re mo qollang le ho mo bapisa ka diminerale. Ke yena Sigmund Freud thutong ya hae ya pathoanalysis. Jwale ha re sheba lectureng ya 31 ya 31 ya New Introductory Lectures on Psychoanalysis ya 1933, Sigmund Freud ya hlahileng ka 1856 a hlokala ka 1939, o fana ka mohlaka clue wa ho utlwisisa seo mona ho thweng ke qanollo ya malwetse e leng pathoanalysis. Nakong ya ho tloha ho qanollo ya malwetse e leng pathoanalysis ho isa ho seo a se bitsang moditjhaba wa moemedi wa ego e leng foreign territory to the ego, eo ho thweng e kubitella ego, mme ha e kubitelletswe motho o bonwa ka matshwao a itseng. Matshwao ana ke ona a entseng ho batlisiswe ya ba psychoanalysis ya qala, mme Freud ha re boela re mo qotsa o re ego e ka qhetsolwa ya etswa split, iqhetsola ka makgetlo a mmalwa nakong eo e sebetsang e etsang function ha nakwana bonyane. Dikarolo tsa yona di a kopana ka morao ho moo. Hantle hona ha se ho hotjha. Ka lehlakoreng le leng, re tlwaetse ha ho thwe thuto ya malwetse e leng pathology ka ho hodisa le ho thatafatsa dintho e ka hohela kelello ya etsa tension ya rona maemong a tlwaelehileng ao a neng a ka be a re phonyohile, moo e supang ho peperana e leng bridge kapa tefo rent. Ho na le tlwaelo ya ho bua. Ha re ka akgela lejwana e leng crystal fatshe, le a qhetsoha, empa maqhetswana a seng kotsi le a aroha ka maqhetso cleavage, ho ba maqhetswana ao meedi boundaries ya ona le ha e ne e sa bonahale fela, e neng e sentse e dupuwe predetermined ka sebopeo structure sa lejwana e leng crystal. Bakudi ba kelello le bona ba qhetsotswe, ba ranthantswe ka sebopeo se tshwanang. Le ha re keke ra tshwara seo batho ba nako e fetileng ba ne ba re ke bohlanya, ba furalletse tse ka ntle ho batho leng reality, ka lebaka leo ba tseba haholo ka tse ka hare ho batho, ba tseba tsa kelello le psychical reality, mme ba beha pepeneneng, ba etsa re feel dintho tse ngata tseo hoja ha se ka bona re ne re keke ra di fihlela. Re qotsolla Freud o tea ka mohlala se monahanong wa hae, o etsa seo monga ka reng ke qanollo ya malwetse le pathoanalysis ya mofuta wa mokudi ya saeng ka tse ka ntle ho batho, motho a saeng ka reality, ya kgolwang a yena o shebilwe ke mang ka dinako tsohle,
o hlakisa a re empa sena ha se tshwane le ho lora o shebile leng hallucinations. Ho bohlokwa le ha o le jwalo, batho ba hlanyang e leng insane people ba hohela kelello attention ya rona, mme re elellwa ka ho e mong le e mong wa rona ho teng ka hare ho ego ya hae mosebetsi agency o alusitseng le ho tshosa ka kahlolo tseo ka ho yena di arohaneng ka hohle hohle ho ego, empa ka phoso di behilweng ho tse ka ntle ho batho e leng external reality. Ha re phetha hape re ho bohlokwa le ha o le jwalo, batho ba hlanyang ehlile batho ba hlanyang ba hohela kelello ya rona, mme re elellwa re qotsa yena Freud, re elellwa ka ho e mong le e mong wa rona ho teng ka hare ho ego ya hae mosebetsi o alusitseng le ho tshosa ka kahlolo tseo ka ho yena di arohaneng ka hohle hohle ho ego, empa ka phoso di behilweng ho tse ka ntle ho batho e leng reality. Ke yena Freud ya tjhong ka moqotsolla. Seo Freud a buang ka sona ke mosebetsi o alusitseng e leng observing agency o aurehileng super ego e kgetholohileng ho ego e ikgakantseng ka tshobotsi ya ho itshola e leng pangs of conscience. Mona motho o na le mohlala o totobetseng wa qanollo ya malwetse e leng phafo analysis ya Freud, eo moelelo wa yona e leng qanollo le kutlwisiso ya boemo state, boemo bo tlwaelehileng bothong bo normal ba kelello mind, le mefuta ya boitshwaro behavior malebana le mefuta e leng modes ya mahlomola suffering kapa maemo a malwetse le pathological conditions ao a bolelwang ka thehello e leng metaphor ho thwe ke maqhetso fragments a qhetsohileng a entseng split ho lejwana e leng crystal la kelello e tlwaelehileng e leng psychical normality, ho bolelang ha o tlhalohanyo e qaqileng dipakeng tsa ho bitswang tlwaelo e leng normality le thuto ya malwetse pathology. Sena se kaofela re a hlanya, empa ba bang ba feta ba bang fela. Kaofela re a hlanya, empa ba bang ba feta ba bang fela. Jwale video ena ke mohlala wa Freud, mme e reretswe ho okga mollo e leng ho etsa methodological ho ona le ho fata ho etsa heuristic point ho ka ho ona kapa ho ka ona jwale ho tadingwe hlakantshutswe e leng complexity yane re boetse re buileng ka yona mane mo shebuwe motlolo wa Lacan. Ho tadingwe hlakantshutswe complexity ya dikamano tsa setjhaba. Rona setjhaba se complex ya ka le monahano wa motho ntse le complex ka tsela e tshwanang se re utlwile. Jwale re ho tadingwe hlakantshutswe complexity ya dikamano tsa setjhaba, society le economy. Society ka mekgahlelo ya yona nakong e fetileng ya tswelopele e susumeditswe ko bolela e entswe overdetermined ho ya ka kelello ya Freud ha a ne a fana ka lebitso e leng theme leo a shebile thuto ya disosa tsa malwetse a neurosis ideology e leng neurosis ideology leng boemo bo kelellong ya mokudi ho itshohlometsang dipono, ditshwantsho, mehopolo kapa mantswe. O society e susumetswa kapa e tswa overdetermine ke neurosis, mme mabaka e leng di-factors
a mangata a tlameha ho ba mmoho ho hlahisa kapa ho etsa produce tholwana. Ka papiso ena motho a ka etsa kapa a ka tjhwa claim a re ho nepahetse ho atamela qanolo ya malwetse e leng pathoanalytical philosophy ya science ya batho e leng philosophical anthropology ha jwale, ka ho kenyelletsa maqhetsu a qanolo ya malwetse society e susumeditsweng e lentsweng overdetermined. Maqhetsu ao ka bonngwe a tla nyalana a etse resonate with, a fane ka lesedi a etse highlight ka dibopeho e leng topographies tse fapaneng tsa setjhaba. Ka lebaka lena video ena e sisinya ho atamela moetso wa bokapitale hararo ka maqhetsu di-fragments a kgethollileng hararo. Ha re pheta pere ka lebaka lena video ena e sisinya ho atamela moetso wa bokapitale hararo ka maqhetsu a kgephohileng lejwaneng e leng crystaleng la ho phela ha motho, human existence. Mme re sheba re e tla ba obsessional neurosis e leng boemo bona bo re itseng ho itshohlometsa dipono, ditshwantsho, mehopolo kapa mantswe. Kgetlo la bobedi re tlo sheba perversion. Perversion ke boemo bo teng kelellong ya motho ba boitshwaro bo fapaneng le tsela e tlwaelehileng ha keto e phahame, bo motho a nang le boikgethelo ba ho bo latela kapa a kgaohane le bona. Jwale le lekgetlo le leng re tlo tla re sheba mapokaetsi e leng schizophrenia, moo thweng ke boemo bo kelello e leng diphaephai, e utlwang medumo e tlisang pono, tatso, fofonela le ama. Jwale ke kopa re emise mona. Ne re qadile ka mabala a nkwe e leng abstract, ra nto sheba introduction e re fana re tlo tla re etsang ke ka ho qetellong mona re fumanang polelo e tobang hodima ditaba tseo ka kotloloho ho thweng re tlo etsuwa ke ka hona ho thweng videong ena e sisinya ho atamela moetsi wa bokapitale ka maqhetsu ka di-fragments a kgephohileng lejwaneng e leng crystaleng la ho phela ha motho. Jwale re tlo sheba dintlha tse kae tsena tse tharo. Ya pele ke obsessional neurosis eo re itseng ho itshohlometsa dipono. Ya bobedi ke perversion eo thweng boemo bo teng kelellong ya motho ba boitshwaro bo fapaneng le tsela e tlwaelehileng ha keto e phahame, ebile le boemo bo motho a na le boikgethelo ba ho latela kapa ba ho kgaohana le bona. Jwale re boele re shebe ya ho qetela e bitswang mapokaetsi kapa schizophrenia e leng boemo bo kelello e leng diphaephai, e utlwang medumo e tlisang pono, tatso, fofonela le ama. Jwale ke mane moo videong e latelang re tlo tla re qala ka ntlha yane ya pele re qadileng ka yone re itseng ke re tlo sheba bokapitale le psychoanalysis le metso ya obsessional neurosis e leng yona ne re itseng re tlo qala ka yona obsessional neurosis mane mo ho itshohlometsang dipono. Ke kopa o ska wa lebala ho subscribe. Haelale.